Maramutse tariki 14 z'ukwezi kwa munane mwaka wa 2026 mu gihe kutaka bwa Repubulika ya Congo akomeje kubera imirwano itoroshye ndetse akazamo n'ihungabana ridasanzwe ry'ibitero bikomeye, uduce tumwe tugenda twigarurirwa na Wazalendo batwambura M23 nako M23 ikora ibishoboka byose kugira ngo nayo itaza kuboneka imboga mu menyo ngo yongere yisubize ishema, igatangariza FARDC na Wazalendo yuko ibyo barimo kwigira batabizi neza. M23 igiye guhagurukana imbaraga z'umuranduranzuzi ikongera ikisubiza ibice byose kandi igatanga isomo kuri FARDC na Wazalendo buryo batazongera gutekereza guhagurutsa ibitero ngo bagiye gutera ahari M23. Uyu yitwa Eric Prince ni umuyobozi wa Blackwater, ni nawe fondateri wa Blackwater, ni umutwe wa canshuro uturuka muri Leta Zunze za Amerika ariko ufite amashami atandukanye. Kuri ngo aravuga ishami ryo muri Colombia ryaje muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ukora remeza ko Eric Prince wa Eric Prince wa Blackwater yageze muri Repubulika ya Congo Kinshasa, aho yahuye na bamwe mu bayobozi ba Kinshasa akanahurirayo icyarimwe na General Prime Niyongabo, chef d'état major w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB, bakaganira kuri operation imaze iminsi yo kutaka bwa Repubulika ya Congo muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko ariko na Kivu y'Amajyaruguru. Biravugwa ko Eric Prince yagaragaye muri weekend Kinshasa nk'uko kamera zagiye zibigaragaza, irimo kwitabira inama y'ingenzi yabereye muri site de l'Ewa ya Felix Tshisekedi Tshilombo yayoboye inama ku giti cye. Uretse Eric Prince namwe mu bakorana abayobozi ba Congo, abagize presidence n'abagarariye Burundi nabo bari muri iyi nama. Akora avuga ko ibiganiro byari birimo kwibanda ku gusuzuma uko imitwe y'ingabo irimo kwitwara ku mirongo y'imbere ku rugamba, by'umwihariko n'igishobora gukorwa kugira ngo bigarurire imisozi miremire ya Fizi igaruriwe na M23 harimo ndetse na Minembwe muri Plateau kugira ngo bategure igitero simusiga cyo kwisubiza kara karere. Urebye neza impande zose zirebwa n'intambara zari nyine ku ruhande rwa Kinshasa, nimba Burundi bwari buhari, Congo ikahaba na Eric Prince akaba yarahibereye nka nyir'ubwite wa Blackwater, ngo icy'ingenzi cyane bari kurebaho ni operation y'amagasa bakora. Eric Prince ntabwo agenda nkawe ku giti cye, ibyo ujye ubitekereza. Hari Eric Prince ujye wumva Leta Zunze za Amerika, kuko Eric Prince na Leta Zunze za Amerika ni hagati k'inkubirane, akora ibyo Leta Zunze za Amerika zishaka kandi Leta Zunze za Amerika ntabwo zijya zimwitambika. Erega ajya guhaha amadolari akayazana muri Leta Zunze za Amerika, ni gute Amerika yamuvuga nabi? Ngo niyo mpamvu rero aba yemewe ibyo akora byose, umutwe w'ibyo ukora byose birebwa kari iby'inyamibwa, kari ingenzi cyane cyane ku mirongo y'imbere. Ibi ngibi bikaba byongera kwemeza neza cyane uburyo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kwitabaza Eric Prince bwari uburyo bwo kwegereza Leta Zunze za Amerika, kandi bisa n'ibyarangiye Leta Zunze za Amerika koko nazo zigaragaye ko ziri mu cyerekezo kimwe na Leta ya Congo, bumva ibintu kimwe ndetse n'urugamba barubona kumwe, bagaragaza neza cyane ko urugamba barwana mu butaka bwa Congo nyirizina kurutsinda bizashingira cyane cyane ku kuntu abasirikari ba Congo baba bitwaye. Kuri ubu rero Eric Prince kuba yaraganiriye na General Prime Niyongabo, hari ibikoresho bya gisirikare byagejejwe Bujumbura, ibindi bikaba byaragejejwe Kindu na Walikale. Mu gihe abasirikari ba Blackwater nabo bamaze kwigabanyamo amatsinda atatu: itsinda rikorera Bujumbura, itsinda rikorera muri Fizi ari naryo riri Baraka, ndetse irindi tsinda ribarirwa muri Uvira. Muri Kivu y'Amajyaruguru avuzwe ko hagiye abakomandari hagati ya 45 na 50 bagiye muri Kisangani bakavayo berekeza muri Walikale, ako ntibizwi nimba bakiriyo cyangwa se baramanutse bagasanga bagenzi babo ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Sud Kivu. Ariko gahunda bafite ni ukora igitero cy'inkubirane maze karangira M23 bayibujije amahwemo agace kose yabirimo bakayikambura. Iyi nama uko mabereye Kinshasa ya Eric Prince, Tshisekedi na Niyongabo bivuga yuko ari inama yo kuzana igisubizo cyanya cyo ku mirongo y'imbere ku rugamba mu gihe n'urugamba rukomeje kujya mbere. Nje nawe twakomeza kubitegereza tukamenya neza Eric Prince n'iki nyirizina azanye kitandukanye cyane cyane ku mirongo y'imbere. Gusa ku mirongo y'imbere ku rugamba byahinduye isura. Nk'ibi ngibi nta muntu n'umwe wari uzi neza ko byagenda gutya. Umva, ni intambara ikomeje kuvuza ubuhuha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho M23 ihanganye n'Abazalendo.
Imidugudu ya Katale na Pamnama mu gace ka Kalehe muri Sud Kivu niyo yabayemo imirwano hagati ya FARDC n'inyeshyamba za F23 wa gatatu tariki 12 Kanama 2026 kuva mu gitondo cya kare. Inyeshyamba za F23 zatangiye ibitero bihuriweho ku birindiro biri ku mitwe ku birindiro byarifitwe n'imitwe y'ingabo z'ubutegetsi bwa Kongo n'uwa FARDC ndetse na Wazalendo. Ibyo birindiro rero M23 ngibirebe ihite ivuga ko ari ngombwa kuzigarurira kugira ngo ariyo ibigenzura. FARDC na Wazalendo ntibamenye ibyabaye, bagiye kumva bumva ibisasu biri guturikira ku mitwe yabo ngo turi nabo bahita bipampa bateka dukoresha uko byose duhangane na bino bitero, duhagarike ibitero tugabweho turebe yuko ugacya tukaba tukiri bazima kuko tubona M23 yatuzuye. Ariko kandi niki cyatumye M23 yagurukira bano Wazalendo na FARDC? Amakuru yemeza yuko FARDC ndetse na Wazalendo bamaze iminsi ari gupanga pozisiyo ya gisirikari gice kigana indani mu byerekezo bigana muri Kalehe, ariko bashaka gufata agace ka Mugenderwa ndetse bashaka no gufata agace ka Kavumu ariyo target nyamukuru. Ibikoresho n'abasirikari ba FARDC bituruka Hombo ku mupaka uhuza Walikale ndetse n'agace ka Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba FARDC bagiye bamanuka bakigabanyamo amatsinda abiri. Itsinda rya mbere ryacaga Nyabantu rigahita rica umuhanda ugana Mbayo, hanyuma irindi tsinda rigaca mu gace ka Hembe Bitare kagenda gushinga pozisiyo ihegamiye ku gice cya Kalehe. Byahise kugaragarira M23 yuko iyi pozisiyo gushyirwa munsi gato ya Hembe Bitare nta kindi ishaka kugeraho, ndavuga pozisiyo ya FARDC nta kindi bifuza kugeraho usibye gukoresha iyi pozisiyo bakazatera imyanya ya M23 bikarangira M23 wayivanye mu byimbo byayo muri iki cyerekezo cya Kalehe. M23 kibona rero niyo yisitangiza igitero giteruye kuri FARDC ngire ko yaca intege FARDC muri izo pozisiyo zabo ndetse barebe ko banavyigarurira izo pozisiyo. FARDC isigaye nta mbaraga ifite cyangwa se n'ahantu ifite nko yakorera icyo gitero cya kibasira M23. Icyo batamenye babonye iryamye bagira ngo ni hene kumba ari intare, bagira ngo bagiye kubaganira iyo hene bayirukanse basanga ni intare idatinya imijugujugu, maze FARDC ikora mu mbarutso turi bahangana na M23 ari data usibye umugabo nyamugabo nawe ubundi guhagara imbere y'iyo mirwano byari bigoye. Nkuko amakuru aturuka mu gisirikare abivuga, inyeshyamba zakoresheje ibisasu biremereye mu gutera nanone iyi miji bagamije guhatira FARDC kuva mu birindiro byabo. Mu gusubiza ibi bitero FARDC bashoboye gukumira izi nyeshyamba maze bazisubiza inyuma, nkuko amakuru menshi aturuka muri ako karere abitubwira yuko baje gusubiza inyuma M23. Kuva ku mugoroba wo kuri uwo munsi ituze ryakomeje mu midugudu ibiri igenzurwa na FARDC na Wazalendo ahari pozisiyo zabo. Nyuma kuraswaho rimwe gusa nta rindi sasu ryongeye kumvikana muri ako gace bitewe nuko bahise birukankana M23 yarije kurasamo. Umubare w'agateganyo w'abapfuye muri iyi mirwano baravuga ko ari abasivile batatu barimo umugore umwe n'abana babiri nkuko bivugwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mirwano yabereye kuri pozisiyo ya FARDC yahitanye abasivile batatu n'umugore n'abana be babiri no bazize ibyo bisasu. Ariko ku mpande zombi uruhande rwa FARDC na M23 na ruhande rwigeze ruvuga ku basikari babo baba baguye ku imbere ku rugamba cyangwa se ngo rumwe rutangariza urundi ko barwiciye abasikari runaka, byose ntabwo byigeze bitangazwa keretse abasivile batatu umugore n'abana babiri. Umunsi umwe mbere yaho abwo ni ku munsi wo kwa kabiri iyo midugudu yombi yari yagabweho nanone ibitero bikomeye ubw'inyeshyamba zageragezaga kwirukana FARDC ingabo za Repubulika ya Kongo, ariko ntibabasha kubatsinda. Imirwano yo kwa kabiri tariki 11 Kanama yari yarushaho gukomera cyane kugeza Ikabulungu mu gace ka Bugole mu karere ka Kabare, aho ingabo za leta zasubije inyuma abagavye igitero bose bavuga yuko bakoze amabara mu gaba bino bitero ku birindiro vya FARDC iti olingate muzange cyangwa se muvyemere niba turi ku butaka bwacu kurwana nicyo kintu dushyize imbere, twakemera tugapfa tugashira, ariko kutuvana kuri gakondo yacu never. Nago bizakunda, tuzakoresha ubushobozi bwose imbaraga zose, ariko we kujyana santimetro nimwe dutakaza. Twiyemeje kurinda
iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi tugomba kukirinda na ishema n'isheja nawe uzigera akituvanamo uko bizagenda kose. Bahanganye n'ibitero byinshi, FARDC yamagana ikivuga ko ari ubushotoranyi no kutubahiriza amasezerano ya Washington na gahunda ya Doha. Kuri Kinshasa ivuga yuko bino bitero byayigabweho bikozwe na M23 nubwo babishubije ngaru kurenga ku masezerano y'agahenge yemerejwe i Washington. Usibye ibyo ngibyo kandi bikaba nanone ari ugukomeza umwuka mubi wa gisirikari ukomeje kumvikana ku butaka bwa Kongo, aho M23 ngitubahiriza ibyo kugena amahoro cyangwa se ibyo kuzana ukumvikana, ahubwo agakomeza gukora ibikorwa z'intambara byibasira uburasirazuba bwa Kongo, aho kugira ngo uhagarike iyi ntambara. Kongo ishinzwe M23 kuba ariyo gashoza ntambara. Ariko nanone nk'uko bitangazwa, M23 ntabwo ishinzwe ibyo gusa, ahubwo navuga yuko usibye kuyirekana kuri polisi bari baragabye bitero, hari n'uduce yambuwe muri iki cyerekezo. Aya mashusho mubona n'abaturage bo muri Ziralo ngo ari kwishimira ihohorwa ry'uduce twiwabo babohowe n'abazalendo, uduce baratwigabiza batuvanamo M23. Habaye ibyishimo byinshi n'umujyi wa Numbi uherereye mu karere ka Ziralo muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu ngubu uragenzurwa n'abarwanyi ba Wazalendo kuva kuri wa kane ushize tariki 13 Kanama, nyuma y'imirwano ikomeye yahuje abantu bo muri AFC/M23 na Wazalendo. Uyu mujyi wa Numbi cyangwa se aka gace ka Numbi kagiye kugenzurwa n'abazalendo, ariko bamaze gukorana mu mitsi na M23 igasubira inyuma bisa naho itagishoboye kurwana urwo rugamba ko muri ako gace. Ariko amakuru agaragaza neza ko M23 yari yabonye ko FARDC nabo bifuza gukora ishoka byose ngo bigarurire ziriya nzira. M23 yagerageje kwihagararaho muri Numbi bibi by'ubusa, aho inite yabo ya gisirikari y'abanyadushoka yari hasigaye niyo yabonye FARDC imanukanye inshuncumuko y'amasasu ndetse na benshi. Ifumyo nayo iragenda itabashe guhagarara imbere ya FARDC, aho FARDC yagaragaje ubushobozi buhambaye muri kino gihe cy'urugamba no komeza ikorwa bya gisirikari. Hanyuma nkuko bikomeza gutangazwa cyangwa se kuvugwa, M23 nyuma yuko imaze kwiruka muri Numbi, ibibazo by'umutekano kuri itaye bikomeje kuba bibi cyane kandi biteye ubwoba. Abaturage bari kwikanga ko bashobora kongera kuvuka indi mivurungano cyangwa se indi mirwano, bigatuma bahatirwa kujya mu buhungiro haba mu mashyamba cyangwa se batekereza ko hari umutekano, bitewe na bino bitero bikomeye cyane bikomeje kwibasira ibi bice, aho abaturage batize neza ko umutekano ari wose kuri bo, na cyane cyane ko bamwe bari banahunze bitewe n'ibitero. Muri ubwo buryo AFC/M23 ko nayo irashinja FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bari batenga ibisasu ku wa gatatu tariki 12 Kanama mu duce twinshi cyane nko mu gace ka Kalehe, mu gace ka Kalehe arimo Lumbishi, Bombo, Matale ndetse na Gasovu. Bigaragara neza ko FARDC ngari ikomeje kwibasira ibice bimwe civil apana M23 nk'uko ku ruhande rwa leta ya Kongo babitangaza ngo ibikorwa byo kwibasira abasivile byose ku mutwe wa FARDC, kuko nibo bakoze ibyo bikorwa. Bigaragara ko batitaye ku buzima bw'abaturage ba Kongo, icyo ari gukomeza ibikorwa by'intambara nkaho nta muntu uhari. Gusa Kongo ibyikabihakana ubwayo. Umuvugizi w'uyu mutwe Laurence Kanyuka yavuze ko ibitero byateje impfu z'abaturage benshi ndetse bigatera n'ubuhunzi kuri bano baturage, bitewe n'uko byabaye ibitero byaje giturumbuko kandi by'imbaraga. Gusa kwishimira gufatwa kwa Numbi Lumbisi bitariki 12 z'ukwezi kwa munani amasaha y'umugoroba ndetse n'agace ka Katale muri Ziralo byazanye akajagari gakomeye, ndetse bavuza kalulu bagaragaza neza ko bishimiye Wazalendo. Byongeye gushyira igiti cy'igikomeye kuri 23 ko n'utundi duce bishoboka cyane ko mu gihe bamaze kuvanwamo na FARDC na Wazalendo, n'ubundi abaturage ba Kongo babyina insinzi n'ikigaragaza neza ko bakandamijwe na M23. Ibyo ngibyo ariko bikomeje gutyo bikagira imbaraga, binagaragaje ko icyema kuri ngatavuga ko kurwanira ari icyuka, uko abakongomani babaterimo kukibona, ahubwo bishimira ibohorwa rya Wazalendo, ibohorwa ry'uduce bikozwe na Wazalendo. Ama nkuko bivugwa M23 nayo ntago yicaye ubusa.
Tujye muri Walikale naho ni uguhondana bikomeye. Reba hano Walikale iherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Goma, munsi gato ya Kacanga mu gice cy'amajyepfo y'uburengerazuba, ni haruguru mu gice cy'uburasirazuba cy'amajyaruguru y'uburengerazuba bwa Bukavu. Aho niho Walikale iri. N'ubundi rero hari imirwano itoroshye yavugwa kuri ako gace cyangwa se muri ako gace ka Walikale. Ni kuwa gatatu tariki 14 Kanama habaye imirwano hagati ya Wazalendo n'inyeshyamba za M23 mu mudugudu wa Kazumba uherereye mu gace ka Banansuka mu itsinda rya Kisimba, ni mu karere cyangwa se teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko amakuru menshi yo muri aka gace abivuga, igitero cyatangiye agana saa 4 z'umugoroba ku isa yo muri ako gace, ubwo Wazalendo yagabaga ibitero ku birindiro byigaruriwe n'inyeshyamba za M23 muri ako gace. Abarwanyi bahise batangira gusakirana n'amasasu akomeye cyane aturutse kuri M23 yo kwitabara. Itewe n'ubajinga baje kutuvana mu matwari yacu ni bande. Imbunda zarakotsoranyije izivuza urusaku rwinshi n'urusaku rukeya, bituma abaturage benshi bava mu ngo zabo bajya kwihisha mu mashyamba, abandi bajya mu midugudu baturanye batekereza ko intambara ishobora gufata iminsi myinshi itari mikeya yibasira akarere kose muri rusange. Amakuru kandi avuga ko igihe cy'imirwano abarwanyi ba Wazalendo bashoboye kwiruka abarwanyi ba M23 bari mu birindiro zabo birukankwaho na Wazalendo, birangira ibi birindiro bya M23 bigiye bitakara. Nyuma yo gufata aka gace, inkambi zivuga ko ari iz'inyeshyamba za M23 zatwitswe. Kuri iki cyiciro na mibare yizewe iraboneka y'ibyangiritse, gusa amakuru ku rupfu cyangwa se imvune bishobora kubaho, ariko biracyagoranye cyane kugira ngo habasozwe ibarura muri kariya karere kose, bakabamenye neza abasivili bahuye n'ingaruka zikomeye, hanyuma n'abasirikari nyirizina nabo bikaza kuvugwa. Nyuma y'imirwano yo kuwa gatatu ikazuba habaye ituze rikeya ku munsi wo kuwa kane tariki 13 Kanama, ariko aka gahenge karacyari gake mu gihe icy'ibyumweru byinshi habaye imirwano ikomeje hagati y'imitwe itwaje intwaro mu duce dutandukanye tw'agace ka Walikale. Nk'uko amakuru abyemeza, ibibaye muri Kazuba mu gihe agace ka Kisimba gakomeje kuba kamwe mu duce twagizweho ingaruka n'umutekano muke mu gace ka Walikale. Intambara hagati ya Wazalendo na M23 zimaze kuvugwa muri ako gace vuba ngaha, cyane cyane mu duce twinshi, bigatuma abaturage bava mu zabo ndetse bikanahungabanya ubuzima bwa buri munsi bw'ibikorwa byo muri kara karere. Abaturage ba Kazuba n'uturere tuyikikije, icy'ingenzi ubu ni ukugarura umutekano no gusubira mu ngo zabo, ariko kutagira garanti y'umutekano urambye bitera ubwoba bw'uko imirwano ishobora kongera kugaruka kandi kaza noneho iri mu mbaraga zidasanzwe. Ari nabwo bwoba buhari bw'uko n'ubundi abaturage batizeye ko hari amahoro ya nyayo bagiye kubona, bizera neza ko isaha ku yindi n'udashobora bakumva ibitero birakotsoye, bakumva urugamba ruratangiye bundi bushya. M23 nayivuga kuri ibintu bitero, nawe ntabwo yaje kuvuga ko ari ibitero byoroshye bya FARDC, yaje kwemeza neza ko FARDC yakoze ibitero bipanuye bya nyazo kandi bikomeye. Lance Kanyuka mu itangazo kuri X yagize ati: kuwa gatatu tariki 12 Kanama 2026 guhera saa 12:45 z'umugoroba, ingabo z'ubutegetsi bw'i Kinshasa zagabye ibitero bikomeye icyarimwe ku duce twinshi dutuwe cyane turimo two muri Kalehe, turimo Rumbishi, Chambombo, Cyamatare na Gasovu. Lance Kanyuka akomeza agira ati: ibisasu byahitanye abantu benshi ndetse bituma abaturage benshi bahunga amazu yabo, bityo bikurura abandi baturage kwimuka ku ngufu kuko ubuzima bwabo bubona buri mu kangaratete. M23 yongeye kwemeza ko yafashe icyemezo cyo kurengera abaturage b'abasivile no gufata ingamba zose zikenewe kugira ngo ibitero bihagarare kandi habungabunga umutekano w'abaturage muri rusange. Bigaragaza neza ko M23 yo ikikurikirana ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ukurinda abasivile bibasirwa buri munsi kandi bakomeje gukorerwa ibikorwa bibi nk'uko M23 bivuga. Gusa kuri yo ngo iyo izakomeza kubarinda ndetse n'ibitero bituruka kuri FARDC nubwo bizanye imbaraga z'umurengera. M23 nayo iziga strategy yo kurinda abasivile b'inzirakarengane mu buryo bweruye. M23 ikunze kugaragaza neza cyane ko hari ibikorwa bikomeje gukorwa na FARDC byapanzwe kwibasira abanyamurenge mu bwoko bw'abatutsi n'ibindi. Gusa ko kuri iyi nshuro ngo ntabwo bizakunda, nimba ari ibisasu M23 nayo ifite ibisasu
kandi niba ari drone M23 ntizakoresha drone, ariko kibe kimwe ku kindi ateye kubaho guteza akaduruvayo ku butaka nyirizina bugenzurwa na M23. Wazalendo igira tya igenera ubutumwa M23 gahunda ngo nukwisubiza uduce twose. Mu ijambo ryagejejwe ku Wazalendo n'umwe mu bazi babo muri SNP yagaragaje neza ko ubungu bafite gahunda idasanzwe, yumvikanye mu mvugo ye ashyikira Tshisekedi Tshilombo kuba ari president ngo w'icyerekezo. Ikindi kandi akaba ari president ukomeje gushyigikira cyane cyane urubyiruko kugira ngo rwihagarareho kandi rwirwaneho mu buryo bwuzuye. Iyi Wazalendo igaragaza neza cyane ko abaturage bose b'abakongomani bakwiriye guhagurukira iyo ari nk'iya gatera bagashyigikira Tshisekedi Tshilombo, kandi bakajya batanga amakuru cyangwa se baha amakuru Wazalendo kugira ngo Wazalendo imenye aho umwanzi aherereye nyuma ijye kumurwanya. Ibyo benshi bavuga yuko ubu buryo FARDC irimo gukoresha ahubwo bw'Abazalendo ikwirakwiza propaganda yabo cyangwa se manipulation ari ubundi buryo bwo gutegura igikoresho cya rutura kuri M23 batazira u Rwanda. Ibi byose kaba bishobora kuzana igihombo cyangwa se yenda bikazana ukutumvirana n'ubushyamirane bitangaje ku rwego rukomeye. Pejeri ikora iki? Pejeri irakomeye. Irakomeye kuko erega burya abantu gucanamwe n'ibintu bisanzwe. Ishiramwe rafise ibyo rikora, twese duhurira kuri ivyo bikorwa. Rero novuga nti ahubwo guhurira hamwe navyo biratuma ibintu bitayangara ku gusumba. Hanyuma igihe mwashikira nyene kurongora ishami ry'umugwi wa Afrika, hari benshi bari biteze ko ari ibintu bigiye guhinduka mu karere ngahi wacu, cyane cyane ko musanzwe mutarabana neza n'igihugu cy'u Rwanda. Bakavuga ati rero burya hari igihe yoca hera harya nyene bakabanza bagasubira gusubiza hamwe bwa mbere imbere y'uko agenda no mu yindi mice ya Afrika nka za Sudani y'Epfo, Sahel. Ubu vyifashe gute duherenga mwebwe n'u Rwanda? Umukuru w'umuryango w'ibihugu vya Afrika ngira navyo nyene abantu bakwiye kumenya ico ajejwe. Ubwa mbere n'umuvugizi w'iryo shirahamwe, n'umuvugizi waryo. Ikindi niwe ari kiraro gihuza ibihugu, hanyuma akongera akaba umuhanuzi. Nk'ubu ni ukuvuga ibikorwa twe twiyemeje gukora muri Afrika, urabaza uti we ngahi iwawe bimeze gute, ingorane nize, kubera ni ubwira ibindi bihugu ingene kya gihugu vyifashe. Ntutegeka, uri umuhanuzi, ntutegeka. Rero kuvuga ngo azoherahe, naho ntoba umukuru w'ibihugu by'umwe bwa Afrika, ikibazo kindaba ntegereza gutorera umuti. Hari intambwe mumaze kugira ko muri no misi? Intambwe muriko muravugana, murabana yavuga cyo byarahagana. Erega u Rwanda ntiturigira turi kuvugana. Erega abanyarwanda urazi ko arabavukanye. Abanyarwanda barerewe gaha benshi, abatarerewe ibindi bihugu benshi barerewe. Aho n'abarundi barerewe mu Rwanda. Hari abarundi barereweyo. Nuvuga bivuga ko abanyarwanda n'abarundi nta kibazo na kimwe bafitaniye. Ni kibazo kiri mu burongozi. Indongozi nazo rero turazinanye twese. Je nk'ubu niyo duhuye, ikibazo mbaza n'ikimvuga nti nobo ndacarindiriye ko mushira mu ngiro ivyo twumvikanye. Ko mutabishira mu ngiro rero ngira ngo mufise iyindi ntumbero. Twebwe rero turarindiriye ico muzoshaka nico tuzokwakira. Mushaka ingwano tuzoyakira, mushaka amahoro tuyakira. Kuko twebwe nta muntu yigasomborotse igihugu cy'u Rwanda. Je narabajije basi nimuvuga ico Uburundi bwobaha kugira ngo muduha amahoro, mutubwire ico muduhora. Eka ntacyo barigira bambwira. Hanyuma rero urumva twebwe turahura tukaramukanya, urabona ko hari n'igihe haba imigwi y'abahinga bahura bakavugana, bakavuga bati none iki kibuti mu minsi ya vuba aho bari biganiro bikora byose nta mezi yo bashikata narahera hika atanu ni mezi. Erega kugira ngo muhure mufise ico mugiye kuvugana, none nk'uko twahejeje twebwe amasezerano yose, erega byose burya twahejeje kuvyumvikana, hasigaye gushira mu ngiro gusa. None woca uvuga ngo duhure kiretse bo batubwiye bati burya hariho akandi kantu twasanze
twabaza kumvikana ko imbere yuko dushira mu ngiro vya bindi ico gihe baca baturya ka batubwiye bati ngo hano turangene vya bindi twabishira mu ngiro twebwe ntitwigera twanka hari n'igihe mbere ari je mpora nguma mbaza mbega ntimuri yumvira ko mwoshira mu ngiro nje ndabaza nabo niba babona bafise akangonongo nabo bati ntidushira mu ngiro kubera iki namwe nimubanza mukora iki ico gihe twoca tumenya tuti twebwe natwe twakwiye gukora iki irumva rero muhuye twarahejeje ibiganiro ntacyo batubwiye natwe twokora twabwiye tuti twebwe zana aba bantu muhishije bariko barica igihugu tubashira imbere y'ubucamanza mbere ubwa mbere bahora bavuga ngo muhava mubica urabona nk'umuntu afata umugezi wa nawe akamwita umwana wiwe birababaje mugabo akabwira nabo twafashe mu mushuhira nta Burundi sabicanyi Burundi nabo twafashe mu mushuhira barakiriwe imanza none ubu vyahoze niho ahubwo je ndabwira nti nimudufashe kugira ngo tuje mu yindi nzira ivy'ubutungane kuko ubutungane butarakora mu bisanzwe kirazira yuko ufata ingingo za politike ubutungane butarakora umva yuko nk'ubu bariko batwononera kudafata ingingo za politike kubera hariho abatarahanwa ejo bundi haheruka intumwa za leta ya Kongo ngaha zari intumwa z'abatavuga rumwe na leta ya Kongo iki kintu mwashitse ko nigiki kumenga bashitse bashiye bategura n'imyekano bari basize bagiye urumva nakubwiye nko muntu arongoye ibihugu by'ubumwe bwa Afrika yamara umuhanuzi ukabona uti ngaha twumvise ibintu bigomba kuba nabi uramubaza uti nibiki akakubwira ingene vyifashe warabonye ko baje nari nagiye no mu gihugu ca Kongo ngiye kuraba kumenga ibintu ntibimeze neza hanyuma turavugana ravuga ivyo abona umukuru w'igihugu avuze ivyo abona nanje nkavuga ivyo mbona dusanga umuti wa vyose imisi yose n'inzira y'ibiganiro hanyuma tirega sinzi rero ko bajya kwemera ndabahamagara nabo ndabereka inzira nziza yuko ingimba atacivamwo uburuhiro muza kugaruka ku vyo mwari mwarase ku ntango kandi mukaza kubigarukako mwamaze konona ibintu abantu kubashira mu ibarabara ni kimwe kubakurayo n'ikindi erega burya hariho ahantu abantu bataramenya guhamagara abantu baja mu ibarabara hariho umuntu aba yisonze acavuga ngo ndarose umwanya wo kuja kwiba atari mu vya politike gusa avuga ati je kwiba ndakeneye radio hajya zoca niba televiziyo zoca nibiki hari nzokwibinga abantu n'abantu bibaza ingene kiza gukunda ko uza guhuza rujya ruhande mukibazi neza yuko mwebwe mufatanye mu na president Tshisekedi je nta mukuru w'igihugu numwe tudakundana erega bavuga ko bavuga yuko byari bigoye ko nkeka batavuga rumwe na leta bizera ico babwira kandi wewe musanzwe nani humvise ko bagenda banezerewe babonye ivyo bavuze hagiye banezerewe burya nico mu Kirundi bavuga nguranya nkunyiyumviye kuko abantu barakuza amajambo bimwe vy'isako nababwira urumva bwa mbere barashobora kugira ivyiyumviro bavuga mugabo icambere mbere no bashimira ko bajyanye politike ari Kongo ubwa mbere kubona bashagira icizere bakavuga bati tugende tumwumvirize burya n'ikintu cyambere gikomeye kandi nakibashimiye cyane kuvuga bati reka twanke ivyo twiyumviye tugende tumwumvirize biravyerekana ko bafise umutima mwiza umutima wo badashaka ko igihugu cyabo gisambuka rero hajya twarahanuranye turahanurana n'ubu turabandanya urumva abantu iyo bariko barinjira mu kintu kimeze nk'amatati icambere uvuga uti nimuje hamwe kuja hamwe muyage nta kintu na kimwe gishobora gushikira igihugu kidatorerwa umuti kandi umuti ntutogwa n'umuntu umwe umuti utogwa na mwese muri kumwe nkabaho bororero ingene mu Burundi twari mu bihe bibi cyane ubu rero tukaza kwikubita gashi abapfuye tutakibazura n'abandi rero nivyo tuguma tuvuga tuti tuze turafasha duhanura bikagenda neza rero ndavye no munsi icuka sikibi uko ndabibona icuka sikibi hariya i Kongo icuka kiri ku ngorane zo zihagaze kubwicanye ngaha mu Burengero izo rero usanga ari kibazo aho niho twagira tuje kuri AFC M23 baragira amasezerano u Rwanda rwagira amasezerano na leta ya Kongo barumvikana ingene guhagarikwa intambara namwebwe nibuka niyo mwari mwagiye muri Amerika ariko uyu munsi intambara ntizirahagara mwebwe nko
mubibona gute cyangwa mubona yuko byogenda gute kugira ngo ajye amasezerano aje mu ngiro naryo na mwebwe musanzwe mufite abasirikare mu gihugu cya Kongo? Muri byose ubwa mbere hari ikintu kinezereza, iyo abantu bamaze kuronka akantu kabahuza burya ni intambwe bikomeye, kuko nk'ubu niyo bariko bavuga bati dushire mu ngiro amasezerano, nuvuga ariho abahuza, umwe wese akavuga ati shira mu ngiro, undi shira mu ngiro. Nk'ubu ndiko ndaraba iyo bahuye ntibasubira kuri wavaho ukajahe, ubu bavuga amasezerano. Kira rero ijya ni intambwe ikomeye, hasigaye gushira mu ngiro. Gushira mu ngiro rero naho baza baravuga bati iki giriki, kuko burya kugira amahoro aba amahoro bwegu, nko kibazo ca Kongo coco ni ibintu bica mu nzira ndende, kuko n'ingwano ubwa mbere ntiyatewe na leta ya Kongo, n'ingwano yatanguye kera mu 1996. Iyo ngwano yatewe n'igihugu ca Kongo. None Kongo gitorera umuti gute kandi iyo yatari yo yagiteye? Kongo novuga nti nobofasha kugira ngo bene ingorane batora umuti. Mugurumva iyo ngwano yarandukije abakongomani, irabandukiza gushika abakongomani nabo bavuga bati nanje ndahikike nshike ku nyungu zanje. Uburyo rero nico gituma gutora umuti w'ikibazo ca Kongo byaciye mu nzira nyinshi. Hariho inzira y'abanyekongo ubwabo na leta ya Kongo, n'inzira y'igihugu cy'u Rwanda be na Kongo. Uno munsi rero ku nzira y'igihugu cy'u Rwanda na Kongo narakiriye n'intumwa ejo zarungitswe n'umukuru w'igihugu ca Kongo, baje kumbwira aho bo bagejeje mushyira mu ngiro y'ibyo bategerezwa, ku buryo numvise mbere ko babigejeje kure cyane. Ndabatera n'intege mwene mubandanye kugira ngo iyo ngwano mwatewe niba bavuga ngo ubu niho bavuze none kijya gihe babateye, kuko leta Kongo ikigira iki kandi yari yateye u Rwanda. Uno munsi rero niba babagiriza ngo hariho abantu babi wanyu si baba batumiye, icyo bakora bavuga bati turondera inzira zingene batahi wabo barebe udukwege. Urabona rero Kongo iriko irakora ibishoboka byose, ibaganiriza ivuga iti ubu rero kwiga ingene musubira mu gihugu cyanyu. Kandi rero ntuzi igitangaje nuko nasanze hari n'abari mu karere gakontororwa n'u Rwanda nyene na M23 FDL. Yego hari abari muri iyo ntuze, kandi n'u Rwanda ngo gwaravyemeye. Tuvuga uti mbega none wowe ushaka kurya tora umuti wagiye kibazo nawe utarabutora, kandi wewe nyene ubafise buntu. Icegeranyo giheruka c'abahinga bawo ni kivuga yuko abo bantu ba FDL bakorana n'ingabo z'u Burundi, bakanavuga neza yuko kandi bamwe bahora baza no ngaha mu Burundi. Hariho nabo baheretse kuvugisha mu Rwanda bavuga basigura ingene bahora baza ngaha mu Rwanda. Barabavugisha uburyo u Rwanda rurabizi ko twebwe ata FDL twigeze dukora. U Rwanda hajya rurabizi kuko twebwe igihe cyose twafashe mu FDL twaramutanze mu Rwanda, igihe cyose mu Burundi burya barabizi neza. Igihe tukije Kongo bwa mbere igisota cyo cyatwara urwego rw'iperereza muri iryantuze Etat Major General, u Rwanda niko gwatwara service de renseignement. Narabwira rero ingabo zawe ko zivugana n'izi wanje. Wabikubwiye ni president w'u Rwanda Ezina Kagame. Tuvugana rero we kwabi wawe bavugana nabi wanje, babwire aho bahara ba FDL nitutabatera ucumenya ko tubashigikiye, nitwabatera ucamenya ko tutabashikiye. Muga ntibigeze na rimwe bereka ingabo ziwacu aho bahari aba FDL. Uno munsi je naguma mbaza ingabo z'i Burundi, mwebwe hari ahantu murabona aba FDL? Bati twe ntabo turabona. Ubu rero niyo bambwiye yuko aba FDL bari Ituri, nta ngabo z'u Burundi ziri hariya Ituri. Abandi bari mu burere burimwo M23 n'u Rwanda, nta ngabo z'u Burundi ziri. Mubo bavugije ko hari uwo yavuze yuko yaje ngana ne mu 2015, undi avuga yuko yigeze kuza abaha formation kera ha mu mitwe. Naravyumvise ugutuka ntagutorera. Reka je ndakubwira, burya urazi yuko twebwe igihe twari tukiri mu rugamba twagwanye na Paripehutu FNL, urabaza neza icyo twapfuye.
abanyarwanda bumva ngo naba FDLR ngwinterahamwe babwiye Paripehutu FNL ko twebwe turi vyitso dukorana n'abatutsi yuko rero Burundi butazoronka amahoro CNDD-FDD ari hiri baca babosha Paripehutu FNL kudutera mbwira ingene n'abo bantu bosha kudutera ko twe batwita ivyitso dukorana n'abatutsi kandi uraza abatutsi twebwe bari barimwo sabuno muzi gusa bari barimwo ntibatubeshera none mbwira ingene abo bahindukiye baca baza kutwigisha mugabo u Rwanda ruragerageza kurementanya kugira rubwira amakungu ko twebwe turi babi kugira ngo basigura igituma bafise bajya bariko bica abarundi basigura igituma aribo babogekerereza ivyo ntibibaho hanyuma iyo FDLR urumva leta ya Kongo iri kuri leta ya Kongo twebwe igisoda cy'u Burundi cyagiye gufasha leta ya Kongo rega se Burundi buriko bugwana muri Kongo twebwe twarahaye agacumu kubumwe igisoda cya Kongo turarungika ingabo ziri kuri commandement ya leta ya Kongo ntushobora kumbaza ngo mbega ngo batondesha gute jewe ndatanga ingabo muri Somalia ndatanga ingabo n'ingabo za Union Africaine singabo zimaze gushikaho zambara umwambaro wa Union Africaine muri Central Africa zishitse zambara umwambaro wa ONU burya ntibitwa ingabo z'u Burundi ni ingabo za ONU muga zavuye i Burundi nico gituma abantu bakwiye kuza baratandukanya kumva igihugu kirungitse ingabo mu kindi gihugu kugira gitabare ntikigiye gutera kigiye gufasha ico gihe si ico gihugu kiba kiriko kirabikora biba biriko bikorwa n'ico gihugu rero kuvuga rero ngo FDLR iyo Rwanda rwagirije FARDC igisoda ca Kongo ngo ikora na FDLR umva cavuga ngo n'imigwi y'abasoda b'u Burundi ikorana na FARDC no kuvuga yuko ikorana na FDLR nivyo babagirije muga ntimwava muvuga ngo no Burundi baranabwagiriza babivuze cyane ejo bundi barabashize mu dwi cyane yuko abasirikare b'u Burundi bariko barica abo mu bwoko bw'abanyamurenge iminembwe gabanze ndakubwire mbere bararenza ko bavuga ngo genocide kugira ngo ibintu muze murabitegera neza mpere kuri M23 baji Bujumbura inshuro nyinshi turiko tugirana ibiganiro kugira ngo amahoro aboneke muri Kongo atangwanirinze kuba none ucuvuga ngo dukorana na M23 ubu nyene nta mezi menshi arahera jewe ntumye ko kaniki subuye M23 yahi Bujumbura turaganira ku kibazo gihagaze kuri Minembwe jewe nyene ubwiye kugira ngo narindaza je urabona telefone yanje ruguruye n'abantu turayaka yaranyandikiye abimbarira ngo twego turica abanyamurenge nca ndamubaza nti mbe wewe ko twebwe tuza hiyo twarabagenzi vyagenze gute ngo tuba basi nico kibazo ca mbere namubajije vyagenze gute ngo tuba basi acarambwira ngo n'ubu ntituraba basi ngo turashobora kuganira hantu usanga ushaka ko tuganira ntingo acavuga ati sawa daje mbe umuntu akwifuriza inabi wojiwe mu rugiwe ntuco uvuga uti aca mfunga araza ndabaza mbe ugiye mu Burundi buba bushaka bubona n'abanyamurenge biko kurwanya abanyamurenge bworinda kugorwa buja mu Minembwe abanyamurenge barahanyene hari amatungo yabo nawe we mekaniki ngaho urahatunga ibintu ko tutarabifata niyo tuba dufise inzigo tuba tuti twigwaneho yarashe irarasa ingabo zacu natwe rero teka twihore dufata ibintu vyaho iyo tuba turi abantu b'abanyenzigo mugabo twe hajya dufata ko warashe FARDC so Burundi warashe ndamubwira abanyamurenge bari ngaha iyo tuba kubanka gusa twari kubapakira amabisi bazi bavuga tuti tuvireho mugende hariya mu Rwanda hari ibyo turagira ntibibereyeho neza none duca twiruka hariya tubaziza tuje kubahiga mu Minembwe bavuga ko mwabugaranye bakabura ico barya bakabura mu